Guys, welcome back to my channel TH_Hayan. So hari ni guys, saya jumpa glitch guys. Kalau korang guna episode Spectre Road kan guys, dengan control enchant, tengok besar mana bar putih dia guys. Hampir penuh guys. Sebab control sekarang ni dah increase. Tengok guys, besar gila guys. Korang buat cepat-cepat sebelum admin datang. Nampak bas tu, dia tukar balik guys. Okay, so hari ni kalau korang ada mobi, silalah komen di bawah. Saya nak sangat mobi. Saya akan offer yang ni guys. Kalau korang tak nak yang ni, tak apa. Korang akan pilih antara ni ataupun Israeli Taco. Korang pilih. Kalau korang kata kenapa dengan karakter saja, saya nak leher je. Tak ada kepala, nak leher je. Sebab tu saya macam tu. Okay, so korang buatlah macam ni cepat-cepat. Okay, so bye. Assalamualaikum. See you next video.